This is the first time in a campfire of Burka. Luya to dito bitaw init ba? Luya to dito bitaw init. Palambong mas ba? Init din dito. Ready na, ready na. Ready na. Walang energy again. Lapay na lang ka. Ready na. Asa man ang ato ang liwangan tiyo. Sabi ka siya lang. Lila, 1, 2, 3, go. Asa man ang ato ang perlahan tiyo. 1, 2, 3, go. Okay, 1, 2, 3, go. Okay, 1, 2, 3, go. Asa man ang perlahan tiyo. 1, 2, 3. Come on, everyone. Okay, so welcome to the campfire. Now we will be having later our campfire presentations and more activities. So before we are going to start with the proper campfire, let's have first our campfire songs. What's our campfire songs now? Okay, first everybody please stand so we can have or start our campfire songs and presentations. Everybody stand. Stand, Marino, yourself. Stand up. Okay, start. Okay, find a partner para sa isang sandigan. Find a partner. Find a partner. Nakita na partner? Okay, right. Okay, una na itong sound is ang significado ng ating proyekto. Ako dali kanina. Kanina, si Ma'am Josephine o si Ma'am Rita natin sa tubangan dito na sa pangsa na sandigan. Sabi dali, paminaw dali. Okay. One, let's start. Let's start the song. Manata na. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Strong lang sa ligan na mabuto. Ako ang sandigan. Ikaw ang sandigan. Ikaw. Tayo ang sandigan.